Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo znači pokazati kako je tekla renovacija kupaonice i iz kojeg razloga sam uopće išao u tu renovaciju. Pa koliko toliko sam probao kronološki posložiti etape po kojima sam radio. Uživajte u videu. Glazuru smo razbili. Jedan dio cijevi smo počupali od odvoda. Sad ćemo još od vode. Cijevi od grijanja od bojlera smo počupali, još moramo ovu plinsku cijev riješiti. Mi ćemo dole odrezati, zablindirati i u slučaju da jednog dana prođe gradski plin, bojler će biti u garaži, neće biti u kupaoni. Malo čudno mi je ovak snimat, nemam stalka, to jest nemam ga di staviti, jer je kupaona 2 sa 2 i jednostavno mi smeta. Ništa, idemo dalje cijevi štemat van i budemo išli sa plastikom, znači onda unutra, pa ću snimiti opet još malo nešto. Cijevi smo riješili, ovo tu je mokro jer je čep preko noći puštao, nisam skužio i na ovom tu čepu isto pušta. Kao što vidite 3 cijevi imamo, ide cirkulacija prema toploj vodi, pošto je bojler u podrumu. I sad ćemo zakrpati rupe i glazuru staviti danas ako Bog da. Znači problem je zbilja tu snimat jer 1,2 metra puta 2 metra je ova tu dimenzija i sad, pošto još mlatni sa cijevima, lijevo desno, jednostavno bi trknuo ili stalak ili nešto. Budem sad probao kad ću glazuru raditi, koliko toliko snimiti nešto da se vidi. Uređenje kupaonice me koštalo nekih 1000 eura, toga je pločice su koštale nekih 3900, fuir masa i silikon 350, cijevi za odvod i dovod vode 1300 kuna, knauf 350 koji sam stavio na plafon, pipa je nekih 700, vrata su otprilike nekih 1000, kvaka je još 150 kuna i raste nekih 200 kuna. Zašto to govorim? Pa iz razloga jer ne bi možda ni išao u ovu adaptaciju da nisu toliko počeli divljati cijene plina, jer sam plin u kući koristio isključivo za kuhanje i za toplu vodu, ovaj plinski bojler, a nemamo gradski plin tu u selu gdje ja živim, nego imamo znači samo mogućnost najma spremnika. E sad, taj spremnik kad iznajmite, to vam košta nekih 1200 kuna godišnje. Trošili, ne trošili, to morate platiti. Nakon toga morate kupiti plin, minimalna količina plina nekih 300 kila i čak mi je to bilo, ajmo reći, prihvatljivo dok je plin bio 6,5 kuna, ali cijena plina otišla na 10 kuna, s time da ima tendenciju da će još više rasti, znači nekih otprilike 4 nešto tisuće kuna meni bi trebalo godišnje samo za taj plin, bez da još neki komfor imam od njega, grijanje ili nešto. Znači za grijanje ga nisam koristio, za grijanje sam koristio drva. I iz tog razloga sam prvenstveno odlučio napraviti uklanjanje te plinske instalacije i plina sa zida. Instalaciju sam ostavio u podrumu, danas sutra se mogu spojiti dolje ako prođe gradski plin, a onako mi je cilj da taj bojler stoji u podrumu. Jednostavno to je glavni razlog zašto sam išao ovo. Druga stvar, ove cijevi, to sam mijenjao iz razloga jer su rađene bakrom i već sam imao slučaj da mi je procurila u zidu i to sam krpao
i strah me bilo jednostavno da će pustiti na nekom drugom mjestu, nisam htio stavljati te cijevi kad sam već sve srušio, da riskiram bez veze da za 2 godine razbijam cijelu kupaonu. A druga stvar, svu pripremu za toplu vodu sam odradio u kotlovnici, tako da ću toplu vodu imati preko kotlovnice na drva, s time da to može isto ići na struju i nema potrebe za plinom. Evo, jučer smo ove rupe pokrpali, napravili glazuru, nije 100% suha, ali nije ni bitno. Idemo odrezati ovu tu cijev, tu više bojler inak nikad neće biti, iščupati je ne mogu jer je u fasadu upulpenirana, nema šanse to izvaditi vrlo vjerojatno, tako da ćemo je odrezati. I onda se idemo razmjeravati za keramiku. Evo, znači sad smo skrojili prvi red s ove strane, to nam se znači fuge poklapaju i sad ćemo to ići lijepiti.
Znači tu smo se pripremili policu. Napravit ćemo policu od pločica. Ovo ćemo isto ubaciti kako bi se što bolje držala za zid. Lajse ćemo maknuti. Možemo ih još malo šurpijom dotjerati. Tako, znači pod 45 smo ih odrezali. To. Rezani dio ćemo staviti do zida, sad ćemo namazati ovo.
I to ćemo sad piknuti onako polijepi da nam ne bježi. I to je to. Nek se suši. Pa ćemo je namontirati. Eventualno možda još ubacimo i prema dole. Ove direktne nosače od knaufa da drži iz donje i gornje strane u keramici. To je to. Nek se suši.
Eto, stvorili smo pločicu, znači sad ću pokazati kako ću napraviti gerum, znači vajsnije oko prozora nema, nego smo pločicu znači kod 45 odrezali i pobrusili i bez vajsne znači sjele. Sad mi trebamo tu napraviti kut 45 i ovdje kut 45. Šajba je znači za keramiku, malo smo spolirali ovaj tu dio, još ćemo ga kasnije spolirati kada odrežemo i idemo, znači mi ćemo se otprilike jedno 2 mm od samog ćoška. Stavit ćemo ovu povir šajbu. Da to dodatno malo ispoliramo. Evo ga. Znači dobili smo gerung na ćošku. Sad ću to malo iz bližeg snimiti. Šipot 45. Ravno je sve, nema kaj. Fino glatko ispolirano i to je to.
donijeti novi. Još su mi ostale lajsne sa vanjske strane vrata staviti.